Homi is an invaluable and unique type of art in Mongolian nomadic life. Scientists believe that Homi was devised to imitate various nature sounds, the wind blowing, the shifting desert sands, the rushing river water, a cascading waterfall, horses neighing or running, bird cries, howling of wolf, and the sound of human calling animals for hunting and domesticating. Homi is a unique art of tuning or expressing combined with sound of nature, mountains, water, animals, and worship of nature and its connection with human. Mongolians have been able to develop the human organs of speech to the highest level of human development and taken it to the perfection of instruments of arts. Performers imitating sound of nature simultaneously emitting two distinct vocal sounds is a wonder of this art. Дэлхийн хүн төрөлхтний соёлын айс савд монголчуудын оруулсан олон арван сайхан соёлын өнөт төвийн нэг нь болохоор манай энэ Монголын хөөмөлх урлаг байгаа юм. Хөөмөлх урлагийг эртний түүх сударт одоогоос 1000 гаруй жилийн өмнө өнөөгийн одоо энэ харуус нуурын айс сав газар буюу Ховд нутагт энэ алтан энэ сайхан өндөр шовх сардаг уулан дунд Хөөми хэмээх энэ урлаг үүссэн бий болсон гэж эртний судар түүхэн тэмдэглэн үлдээжээ. Энэ байгалийн дуу чимээг одоо хүн адил дуурайн дуурж ус савдгаан аргадаж энэ уул усны сүрлэг гайхамшиг энэ усны тунгалаг дөлгөөн энэ үхнийг Хөөмийнхөө төр бүрийн онгоор илэрхийлж өнөөдөр одоо бидний мэддэг Хөөмийн төрлөрийн одоо аргууд нь энэ дундаас бий болсон байх юм аа. There is no use of music instrument in Homi singing performance, so the singers produce a melody of harmonics by using their organs of speech, creating a beautiful tone with the combination of deeper throat tune with the help of human respiratory organs makes Homi a unique human music instrument. Хөөмийн дуу гэхээр ямар сэдв, ямар орон зай, ямар өгүүлэмжийг илэрхийлж байгаа юм бэ гэдгээс шалтгаалаад Хөөминий дуурах их шиг дуурсал нь болохоор одоо бидний ойлгодог хархираа Хөөми, шахаа Хөөми, эсгэрээ Хөөми гэх мэтээр одоо төрлөрийн ангилалд багтдаг. Homi is closely linked to epic melodies, shamanic sounds, and sounds of echoes. These melodies are kept in Homi singing up to now. The multitude of Homi techniques in Mongolia are grouped within three main styles: Harkhira, Iskre, and Shakha. За бидний одоо эсгэрээ Хөөми гэж ярьдаг энэ Хөөми маань одоо энэ сайхан хоосон орон зай, энэ сайхан чимээгүй анирлах энэ агаар, энэ уужим тал хөндөй, тэр сайхан илсэн гов, тэрүүн дунд оршигын сайхан нуур ус, биний хажуудад тунгалаг буянт байна. Энэ голын чимээ, тэр нуурын тунгалаг долгойг бид нар эсгэрээ Хөөми гэмээх төрлөөр одоо илэрхийлдэг. In Iskre Homi, it is the overtones above the fundamental note of the drone that are emphasized, creating a higher pitched whistle. Манай Монгол орны 13 алтан салбар улстай түүний ноён оргилууд байна одоо манай Монгол орны баруун хэсэгт оршиж байна.
Энэ ноён оргилд амьдран сууж байгаа энэ 13 ястан байна. Энэ сайхан уул усныхаа өвчсөнд төрөх тэр сүрлэг бадрамгүй харагдах байдлыг хархираа хэмээх төрлөөр илэрхийлэн өгүүлдэг байх нэ. In Kharkhra Humi, the singer sings a drone in a normal voice while emphasizing the undertone or subharmonic one octave below. Шахаа хумын төрөл маань ялангуяа монголчууд маань үлгэр домог туульс магтаалан хайлахтаа одоо хамгийн ариун их хэрэгэлдэг байх нэ. In Shakha-Humi, it is the sound coming from throat skills and sound of bass register. In all cases, the drone is produced with very taut vocal cords, and the melody is created by modulating the size and shape of the mouth cavity, opening and closing the lips and moving the tongue. Homi features in shamanistic rituals to communicate with supernatural powers and nature spirits. Shamans modulated overtones generated while singing the bass melody convey an eternal interconnectedness with the human spirit, nature and nomadic tradition, and worship for the sky and land. As they dance and sing Homi, their body movements are very flexible, and that movements are closely related to Mongol Bilye, Mongolian traditional folk dance. Homi can be sung along perfectly with Mongolian traditional music instruments such as marunfor, ikil, and fife. Traditionally, Homi is transmitted orally from bearer to learner or via master to apprentice. Also, Homi is a powerful art that can play any kind of world classical music.